Ashri Debbarma, ani babuni mungke Santosh Debbarma, ani parangke Obishoron, te ang Poritongo Women's College 5th semester te ani musumarok mungke Mushamong te Chubamong Hambai. Hamzang Maya Faro, ani Wngkha Dukmali Debbarma, ani baba ni Wngkha Rotanmoni Debbarma. Ang Poritongo Kwplai University BA Honors English BA English Honors tiye ani aim in life hingke professor ani hobbies Wngkha reading books hambai. Hambai bukukno contestant number 2 tabuk sang contestant number 3 bini khukdei sini mung khana layonai Khulumka jotono good morning ani Wngkha Maya Tripura ani kami ki sabrum South Tripura anki Women's College last year Khulumka jotono thank you Hambai bukukno sing hai tabuk khanalai piunai contestant number 4 ni khukdei bini sinumung boboroni te bini pumung tamo jotono no Wngkaham ani monghungke Madhobiria ani babani monghungke Romendroria angni para hingke Kumargat ang class 11 no Poritongo ani school ni monghungke Pabesara class 12 school ani hobbies ani musungma hingke dancing hambai Hambai bukungno tabuk sing hai jorarinai contestant number 5 bobo hai bini sinimung chuno sai kharai Jotono no Khulumka ani mungke noini Tripura ani baba ni bumungke Punomon Tripura ani kami hingke Kumargat Nagar ani school ni bumungke Borjong Girls 12 SH school ani musumangke dancing hambai Hambai contestant number 5 tabuk sing contestant number 6 ni khukdikai hai khanalai piunai bini mung te bini sinemung boroni Kulano Wngkaham jotono no tai bisikitang ni bagai langsung nai jotono no hambai ang belai khina to thungjakha aro phai manjak phai tring bisikitalo winner ongai ang jotono no kabo je buri rogno ani shakte buri rogno keep trying don't don't move a step forward just keep on trying that's all nang asak khorok sini bisingo nang tini winner rangmani bagai nang sak na tamo wansuka bat bobo hai ma tongkha I want to kaki I would be the inspiration of future je participate khaina aniya gulobo so I would be the inspiration kani salogo nang tai bo jaga ro thangai batanya rongni chongmon totong awo tang shemi ko tawo gan nang le nang Kwplai hai onglai hine wa wansuk mani tini I want to say but I'm giving my 100% on my and I'm confident about this. Ke lokoro sabo winner rangnai hine chiri khokporo sunporo o soroje je kom thingnai jota pro 2 number 2 number tangai wasake borok nini mongoi chiri khokai kana borok More want to make it ang no best sobse mane jung jotan silai nang sak ko wansuk mai hasile lai tabuk do bas kang bisio botisio oba haikin oro o pandang bunai mistrik nanya tuino afro ni bagai lokoro no ba nogni mare somroban tam kasana musu tai lokoro no kasana musu ki narang jotan oro phaidi participate khaidi ta lasidi they keep on trying nani sinimungka ani Wngkha Dukmali Debbarma badagani ani kami ambassador lai Tripura ani para hingke takarjola
आं MBB कलेजाव लास्ट इयाराव बिकम खाय दङ नोंजे दिनै बर' बादायलायो नोंजे Kwplai Wngkha अबनो तै नोंबो होजोरते खादों खारजां जा बेलायनो दंथ'का अ जागाव फायमान नों आसे जाफायै हासालनि फायो अ जागाव जे दिनै मयनो दलायो जिति थाका अबनो आं आंनि इमां महाय जे माने हाकसालाव फैना आं ट्राभेलाव खायनानै साजागो ताय गोबां मोजागावनो थाङै आं आरो रंनि बर' रग बायाब्रक खानानै बेलायनो मोसंगो ओंखाय तिनाव फाय गोबां मा बायाब्रक मालायखा अबो बानि ड्रिमनि बिसङानि हबिसनि बिसङाव साक्सेस ओंखा बेलायनो दंथ'जा नों बादायलाय थानिवो फार्स्ट ना सेकेन्ड ना थार्ड बो पजिशन दं फार्स्ट ना नोंले बाहाय मा दंखा बेलायनो दंथ'का नों साकलाव आरो वान सकसा आंनाव पासंगान हेनो निजिनि साक माने आं निजि जे माहाय हेनो वान सुगैमिया जे माहाय मानानो हेनाय हाफेन आं जे 100% आङो सोंनो बेस्टखा ओंखाय निनि तो यां वेस्ट ना डिस्ट्रिक्ट सिपाहिजला डिस्ट्रिक्ट ना ओंखाय नों जे अ धलायो बाहायके अबा हाय मिस रिगनाय बादायलाय दङ बा बिसिबुरु नो अंगै दङ आ बाहायके सायमानै नों आसे खाकसालै दिनारो बादायनो फायका आं फेसबुकनि दल खरसा बनि थ्रुति फायका बनि मुंके प्रणब देबबर्मा बनि थ्रुति फाय आं जागा मानजाक फायका आंनि गामि Wngkha बिचन्द्रमनु दशमिरियां पारा and आंखे 2020 नि मिस रिगनायनि विनार actually I am not the winner of this year and 2020 nika so and thank you this year ni winner yafano kok sarani opportunity rima bagi thank you kan nangla o bisu thile bisu o je o ba ke winner ni mangkha o boro khake na nangla pro bahai ma tong khaba ta no wan sokha excited tongo onek because winner only to excited obviously onai abunota दिनै नों बुंनो जे फायै बुंनो लगे रिफेमानि बिसिंति बोसोर जरते दंथ'कानिनि दंथ'कानो because of program नुबते बुकुसुगो तिसाइमानो बरक अनेक पार्टिसिपेट खायनाय दंखायथ' अप्रंगाते बुकुसु कायमानो अंखे every year नंगो जे next year बुंनाय so आं request खायो जे next year बो program फाइवे पार्टिसिपेट खायबेदों so that program ते बुकुसु काथोंने बरनो नों ताकलाय फायै ताम रो सावि रग लगी रग मारिखा बजा हेल्थ रग मा खायगा हेल्थ वा खायनो खायगानो ते ड्रेसिंग ते तो बुना रगबो आमतनो मा खायगाता निनि फाइनै सालगो नों तेबो आमदे कै बरक न कुचुको कारनान बगे वानसुक मदो वानसुक मा दं तेबो कुचु काथं न वानसुक गाचिनि बरक बुरि रक अनेक कुचु काथं जाते स्लारो बे बाक्सानो अंथं हने आं परिदं आगरतला वुमेन्स कलेज लास्ट इयार गान नों तिनिले मिस रिगनाय बादायलाय थानिवो नोंबो पजिशन दंमाने सेकेन्ड ना ओंखाय नों बाहाय मा दंखा सेकेन्ड नङै बेलायनो दंथ'का